دوستان عزیز، هیئت ایجادی برنامه فوتبال تاجیک در ورزشگاه لوکوموتیو شهر دوشنبه قرار داریم و باید بگویم که در اینجا مشق و تمرین های خود را دسته تازه تأسیسی شاه منصور برگزار میکند و هیئت ایجادی برنامه فوتبال تاجیک آمده ایم تا از تاریخ تأسیس و راه طی کرده این دسته نو تأسیس در لیگ دوم کشور برای شما قصه کنیم. فوتبال در همه دور و زمان در تاجیکستان چون در تمام عالم بازی میلیون‌ها و رقم یک است. طی سالهای صاحب استقلالی و مرحله‌های تازه برآمدن فوتبال باعث نه تنها از خود سر و صدا روشن کردن تیم‌های کشوری ما در قاره آسیا گشت، بلکه این تمایل و تأسیس دسته‌های نو به نو و با این وسیله تقویت یافتن لیگ فوتبال در تاجیکستان شد. تأسیس دسته شاه منصور ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را می توان در همین فهرست نام برد که در نخستین سال اشتراکش در لیگ دوم راه خود را به لیگ یکم به دست آورد. در مدت یک سال از ماه ینور ما تأسیس دادیم که تا امروز اینا سال اول به چمپیون جمهوری در بین دسته‌های لیگ دوم مملکت منطقه دوشنبه و جای یکم را گرفتند. افضلیت کار در آن بود که ابتکارات تأسیس دسته از جانب رهبریت مقامات اجرایی دستگیری یافت. اولا مشکلات زیاده بود. پس از آن که با رهبریت ناحیه مصلحت کردیم، پیش از همه سرپرستی ناحیه رئیس ناحیه شاه منصور محترم حکیمزاده نظام حاجی به ذمه گرفتند و بعدا بعدی که بازی ها رفتن گرفته به شاه غلبه به دست آوردن، خواهشمندای کمک میکردگی پیدا شد. بسیار شرکتایی که در ناحیه فعالیت میکنن با فعالیت ساختمانی شروع دارن، اونا دستگیری کمانه را به ذمه گرفتن و تا امروز دستگیری کرده ایستادن. البته برای اجرای هدف‌های در پیش بوده متخصصی ورزیده لازم بود و رهبریت دسته به این مسند مربی صاحب تجربه عبدالغفار مالکوف را تعیین کرد. در یک مدت کوتاه ما مربی شایسته را پیدا کردیم. مالکوف عبدالغفار که بیشتر در ورزشگاه لوکوموتیو پایتخت تمرین میکرد دسته فوتبال خودسالان را و به ذمه همین مربی واگذار کرده شد پیشبرد کاری دسته فوتبال شاه منصور. دوستان عزیز، اکنون صحبت داریم با سرمربی دسته شاه منصور عبدالغفار مالکوف. من نخست شما را برای برآمدن به لیگ یکم مملکت تبریک و تهنیت میگویم و البته میخواستم که درباره چگونگی همین دسته چگونه تأسیس یافت و چه مشکلی ها داشتین، درباره چگونه رسیدن به همین لیگ якум و غالب آمدن در لیگ دوم قصه میکردید. Команда создавалась постепенно. В течение нескольких лет мы самостоятельно выходили, выставляли команду Шах Мансур, потому что один из древнейших районов города. Здесь выросли великие люди. И с предложением вышли Курбанову Усман Тучиевичу. Это управляющими делами хукумата района Шах Мансур. Нас поддержали, и мы начали работать где-то с января месяца этого года. Вот так и создалась команда. Нас, конечно, поддержал председатель хукумата Шах Мансура. Он дал нам зеленую дорогу. Вот с января месяца собрали всех ребят, молодежь, и с ними работаем. Все местные ребята, да? Да, ребята все местные. Только один из УРТБ, но это наш студент, учится в медколледже, один. Остальные все местные ребята. В основном наши воспитанники, это бывшие воспитанники Локомотива, которые играли в первой лиге еще до 14-15 годов. И воспитанники специализированной школы Олимпийского резерва при хукумате города Душанбе. Это воспитанники этой школы. باید گفت با تأسیس دسته بنیاد میدانچه‌های فوتبالی که طی 2 سال اخیر در پایتخت پیدا شدند زمینه گذاشت و هم برگزار گشتن مسابقه‌های مختلف نیز با تولید دسته‌های نو فوتبال در شهر و ناحیه‌های کشور مساعدت می‌کند که مثال آن را ما در دسته شاه منصور یافتیم که بارها در مسابقه‌های عنعنوی برای دریافت جام روزنامه بیچیاب دوشنبه شرکت ورزیده است
бозингарони шоҳмансур усулан бачаҳои ҳамин майдонҳо ва иштирокдорони ин гуна мусобиқаҳо мебошанд. мо тасмим гирифтем бо истифода аз он майдончаҳои варзишие ки бо tashabbusi раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти кишварамон бунёд шуданд, дастаи футболи Шоҳмансур аз ҳисоби бозингарони намоёни ҳамин майдончаҳо таъсис диҳем. он дастае ки мо таъсис додам куллан ҳамашон бозингароне мебошанд ки дар ҳамин майдончаҳо такмил ёфтаанд, футболро омӯхтанд ва мо аз интихоб карда дастаи мунтахаби футболи Шоҳмансурро таъсис додем. В этом сезоне мы начали с вечерки, провели 12 игр. 12 игр провели чемпионата города Душанбе, стыковые, ну, где-то 26 игр. 26 игр в этом году. И у нас сейчас идет кубковые игры. Мы первую игру играли со Славянским, вышли в полуфинал со Славянским, выиграли институт физкультуры. И Славянскому пока первую игру проиграли 3-0. Думаю, здесь у себя на поле рассчитаемся. акнун раҳбарият пеши даста вазифаҳои нав гузоштааст ва ҳам ситоди мураббиён ва ҳам бачаҳо хуб медонанд ки акнун масъулият дар лигаи якум комилан дигар аст ва ҳам иҷрои ин вазифаҳоро хеле ҷиддӣ мебояд гирифт. В первой лиге еще 3 месяца есть. Ну, за 3 месяца мы еще, надеемся, найдем 3-4 опытных игрока. Без них, конечно, там делать нечего в первой лиге. Да. Есть у нас здесь несколько человек, с которыми мы простились уже. Вот в основном осталась только молодежь. Ну, будем решать вопрос с опытными игроками. акнун Шоҳмансурро мебояд ҳайати худро боз ҳам қавитар гардонаду шаклу услуби бозии худро тақвият бахшад, зеро дар лигаи якум марҳила дигар асту муносибат ба он бояд дигар бошад. бачаҳо бошанд бо лигаи якум иктифо карданӣ нестанд ва ҳадду нияташон лигаи олист. Теперь стоит задача выйти в высшую лигу. Ну, я думаю, конечно, это намного будет сложнее. Время покажет. Мақсад он аст ки мо лигаи аввал бозӣ кунему, лигаи якум бозӣ кунему, бозиҳои нағз кунему, ба лигаи олӣ бароему, ба командаи Истиқлолу, Хуҷанд ва Регар бозӣ кунем. мо дар ҳалқаи бачаҳои дастаи Шоҳмансур қарор дорем ва ман нахуст ҳамаи шуморо бачаҳо барои баромадан ба лигаи якум табрик мекунам. муборакатон бошад ва албатта ман умедвор ҳастам ки дар лигаи олӣ мисли лигаи дуюм ҳам бозии хеле муҷалло нишон медиҳад ва шуморо дар лигаи олӣ интизорам бачаҳо. шумо медонед ки шуморо дар лигаи олӣ интизорам. хуб бачаҳо, ман мехостам ки шумо қисса кунед ки ки мухтасаран ки ба ҳамин даста чӣ гуна омад. Чӣ ном доред? Ман Сайфо Билолиддин аз ноҳияи Шоҳмансур. Ман аввалин ҳунарнамоиямро дар дастаи Ситора, яъне дар ҳамин майдон тамрин мекардем ва оста оста дастаи Шоҳмансур ки таъсис ёфт ва ман ба ин даста омада тамринро идома дода. Ки шуморо даъват кард? Моро муаллимамон Абдуллаевич Ғафор даъват карда ва ба тамрин ба лигаи дуюм бозӣ кардан, ба лигаи дуюми минтақаи шаҳри Душанбе бозӣ кардем ва сазовори ҷои аввал гаштем. бачаҳо, боз ки даъват кардааст ба дастаи Шоҳмансур? Ки мегӯяд? мо ҳаминҷа тамрин кардем, бозиҳои хеле хуб нишон додем. Вечоркаҳо да бозиҳои бозӣ мешид, кубок да ҳамаш да иштирок карда сазовори ҷои аввалро гирифтем. бачаҳо, ки мегӯяд ки аз ҳама бозии мушкил бо кадом даста буд? Ки мегӯяд? бо ки? аз ҳама бозии мушкил бо дастаи танзим буд ки дар инҷо бозӣ кардем, дар пӯлаи худ дар Локомотив, ки бозӣ 2-2 анҷом ёфт. Бале, мусовӣ шуданд. бале. аз ҳама да гол зиёд ки задааст? Чанд нафаранд? хуб, Зиёдулло як нафар. Чанд гол зада Зиёдулло? 9 гол задам ва 2 гол чересибия задам. ва ҳоли ҳозир мо мебинем ки боз ба истилоҳи ҳамун чересибиара зада метавонӣ ё не? хуб, аз ҳамун голе ки дар хотират нақш бастааст, кадом гол буд Зиёдулло? ба дастаи кадом даста задӣ? бо дастаи Истиқлол бозӣ кардем ки дастаём дақиқа ки зарбаи кунҷӣ шуду
партов кардану ман ба ҳамун усул ба ҳамун усул 47 задам гол. эҳсос кардӣ ки мисли роналдо гол задӣ? Бале. боз бачаҳо ки гол задааст дар қатори зиёдло? хуб, кадом гол дар хотират мондааст аз зиёдло ки ба дастаи истиқлолзадааш мондааст? аз ман бо ромис испирак бозӣ кардем ва варатариси он даста алишер тӯчиев буд ки аз 35 метр ба девятка гол задам. ҳамон гол ба ман ба хотирам истодааст. ва ба дарвозаи алишер тӯйчуев аз 35 метр гол задӣ? Бале. як кафкӯбӣ мекунем. хуб, фирӯз, ман назди фирӯз меам. фирӯз, дар хотири ту кадом гол нақш бастааст? голе ки ба дастаи танзим задам ки аз ҳама бозӣ мушкил буд ба хиёлам ки ҳама вай чӣ хел гум мушкили бачаҳора осонтар кардем ки фирӯзҷон, як гуфта нох. метавонӣ ки масалан аз куҷо партоф шуд? аз куҷо партофро пас шуд? аз тарафи чап одинаи зиёдулло ба ман партоф кард ва хеле партофи олӣ буд ки бояд аз назадан задан осонтар буд. бисёр хуб. бачаҳо, ба андешаи шумо услуби бозии шумо ба кадом даста монанд аст? ба кадом даста? челси ба челси. ба кадом даста монанд аст? ба барселона. ба барселона. хуб, бачаҳо, ман суолро дигар хел мегузорам. шумо мехоҳед ки услуби бозии худро ба кадом даста монанд кунед? ба дастаи шоҳ Мансур. Офарин. ба дастаи шомонсур. яъне бозии шумо бозии вижа аст, услуби шумо услуби вижа аст. яъне намехоҳед ба дигар дастаҳо монанд шудан. дигар дастаҳо аз усули бозии мо ёд гиранд ва офарин, офарин. моро муарриф кунанд. мисли дастаи шомансур бозӣ мекунем. яъне ки мо ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик ба дигар ҷо биравем, онҳо бигӯянд ки мо мехоҳем ба Шоҳ Мансур монанд бошем. бале, бо мисли офарин, даста- бисёр хуб. бачаҳо, агар барои шумо имкон даст медиҳад ки ягон бозингарро ба дастаи Шоҳ Мансур даъват кунем, мана пеши мо як ғарам пулро мегузоранд ва мегӯянд ки дилхоҳ бозингари дунявиро бихаред. кира мехарем? криштиан роналдо, роналдо. кира мехарем? лионел месси месси. киро? бускетс киро меорем? мбаппе мбаппе. месси месси. Салах. салоҳ. салах. серхио рамос рамос. Лионел Месси. месси. навас навас. Давронов. давронов. муҳаммад салоҳ муҳаммад салоҳ. серхио бускетс бускетс. Фатлаевич. марко ройс ройс. Муҳаммад. муҳаммад салоҳ. парвез умарбоев парвез умарбоев. бачаҳо, ман ба чӣ хотир дар ҳар ҷое ки рафтам ин суолро медиҳам? ин суол ба як хотир аст. ба он хотире ки ман пай мебарам ки барои шумо дар кадом нуқтаи бозӣ ва дар кадом нуқтаи майдон кӣ лозим аст. аз оне ки бисёриҳо мехоҳанд муҳаммад салоҳа биёрем, роналдоро биёрем ва мессиро биёрем, пас барои шумо форвард зарур аст. бачаҳо? хуб, набошад кӣ зарур аст барои шумо? чанд нафар бускетс гуфтанд, дар хатти миёна ҳам заъфият доред? лука модрич мо. модрич дар кор. бале, имрӯз бачаҳо, шумо дар лигаи якум ҳастед. хуб, чӣ мақсад доред? мақсад дар панҷгонаи аввал будан, дар сегонаи аввал будан, ё ки ба ҳар сурат ба лигаи олӣ баромадан? чӣ мақсад доред дар бачаҳо? лига якум мехоҳем бозиҳои хуби даставиро нишон дода ва сазовори ҷои ифтихорӣ гардем. ва боз гуфтаниам ки дар лига якум бозиҳо хеле ҷолибу бо сурат мешавад, мегузарад ва ман гуфтаниам ки бачаҳо сахт тайёрӣ дида ба лига якум омодагии тайёрии ҷиддӣ дидан дар кор аст. бисёр хуб. мақсад чӣ аст? мақсади мо аз ин иборат аст ки агар тавонем лига якумро гирифтан, агар натавонем хай ҷои дуюм сеюм. дар барномаи футболи тоҷик барои бачаҳой чанд чиза пешниҳод мекунам. масалан, дар ноҳияи лахш будем, ба бачаҳо пешниҳод кардем ки кадом усулро мехоҳанд ки иҷро кунанд. онҳо гуфтанд ки ҳамин усуле ки роналдо ба дастаи ювентус гол зад, ҳамина мехоҳанд иҷро кунанд. дар як ҷои дигар будем, масалан онҳо хостанд ки бо усули рабона гол задан ё ки партофти тӯбро иҷро кунанд. шумо бачаҳо як усула барои барномаи футболи тоҷик, барои мухлисони барномаи футболи тоҷик нишон бидед. кадом усула мехоҳед? зиёдулло бисёр таъриф кард ки мисли роналдо гол задааст. ман таклиф мекунам бачаҳо, биед ҳамин усули роналдоро як бори дигар иҷро кунем дар иҷрои шумо. дӯстони азиз, акром чигунае ки зиёдулло барои мо ваъда кард, ӯ мехоҳад ки мисли
کریستیانو رونالدو همون اسلوب اجرا کند و واقعا خواهشمندان اصلا چند نفرن خواهشمندان دیگر چند نفر دیگر هستن بچه‌ها تقویت داده ایستادن که ما این اصول اجرا میکنیم. خب ما همه یک جای دستگیری میکنیم از زیادلو آغاز میکنیم کو ببینیم بچه‌های دسته شاه منصور تا کدام اندازه همین اصول اجرا میکنن. رفتیم خوش و آفرین انا اکنون من باور کردم که زیادلو با دسته استقلال واقعا همین گونه گل زده بود است. باز کی خوب آفرین یک کفکوبی میکنیم زیادلو را. آفرین اکنون نوبت بیلال و قریب بیلال جان قریب. اکنون نوبت بهروز هم میبینیم بهروز دستگیری میکنیم. این هم یک نوعی مشق است بچه‌ها ما برای شما مشق میدهیم. مشق از جانب برنامه فوتبال تاجیک. بهروز و آفرین با کی خواهشمند است یک نفر دیگر. خوب دستگیری میکنیم. خوب و چرا نه آفرین. من از دروازه‌بان میخواستم یک چیز بپرسم. خوب چی نام داری؟ دانیار. همین گونه گل سر داده ای؟ نه. خوب چند گل سر دادی در این موسم؟ 10 تا. همون گلی که به خاطرت مونده است از کدام دسته بود؟ تنظیم. همون بازی سر همون تنظیم هستن. چگونه گل سر دادی؟ قایچی سر دادی و حال حاضر قریب به همین اصول مانند دخین. دروازه‌بان دیگری کی است؟ عمر جان تو چند گل سر دادی؟ یک گل. همگی یک گل سر دادی. در چند بازی شرکت کردی؟ 3 بازی. در 3 بازی. گل به خاطرت مونده است البته ها؟ در کدام بازی بود؟ سلاویانسکی. در دسته سلاویانسکی. این خیلی گل سر نداده ای؟ گل با کلا به هر صورت اصول هایی بودن که در خاطرتون نقش بسته است. همین اصول هایی که از جانب برنامه فوتبال تاجیک پیشنهاد شد شما همین اصول ها رو در تمرین هاتون استفاده میکنید یا نه؟ یا برای بچه ها مشق داده میشون همین گونه اصول های مثلا از بالای سر گل زدن و اصطلاح قایچی اجرا میکنین همین رو یا که این اولین بار بود که از جانب برنامه فوتبال تاجیک шуд. Они очень индивидуально сильны. Да? И все могут, только стесняются. بچه‌ها هم بسیار با اندیشه‌شون معتقدند که به لیگ عالی راه می‌یابند. چگونه هدف ها است؟ مهنت کنیم زحمت کشیم همش معلوم میشد. بسیار خوب. مهنت کنیم زحمت کشیم همش معلوم میشود. من در فرجام برنامه فوتبال تاجیک از نام مخلصان بر دسته شاه منصور برای موسم بابرار در لیگ یکم و برآمدن به لیگ عالی برای موفقیت خواهانم. دوستان عزیز در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. برای همه شما سربلندی و موفقیت را خواهانیم.